M23 yadukanye amayeri y'imirwanire ateye ubwoba kuva yubuye intambara mu mwaka wa 2021 yivanze amayeri ku buryo ingabo za leta FARDC byaziguye cyane kumenya ko zizatsinda abo barwanyi bayobowe na Major General Emmanuel Sultan Makenga. Vivian Van de Per yatangaje ko abonye isura ataraze ku barwanyi ba AFC M23 ubwo bari mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma. Vivian yatangaje ko atazibagirwa urugamba rwo gufata umujyi wa Goma kubera ko rwagize ingaruka zitoroshye ku barwanaga abasivili n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Abigarukaho yagize ati urugamba rwa Goma muri Mutarama ku mwaka wa 2025 ni ikintu tutazibagirwa. Twaba tuvuga ku baturage b'abasivili abari bahanganye ku mpande zombi, ku barinzi b'amahoro ubwabo, nirwo rugamba rukomeye kurusha izindi twabonye mu burasirazuba bw'igihugu. Ntaho rwari ruhuriye n'ifatwa rya Goma muri 2012. Kuri iyi nshuro rwari urugamba rukomeye rwo mu mujyi kandi rwatinze.